Ya pumega makokoy hadis mina baca na din ang kanasi kolangi tapanak na napakalu ni kota na nasa kapere manang bu kapere manang. Yan na may makokoy tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upalampuran mia. Jadi ya kong katau maka da jadi upapahangi kijo maka da iya ko bahasa umum ne sange kapere inayanang katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katau lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa na tutu ibe pa na de na pita kan kaper itu sidongan na ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh ede na mereka iya miko deceng lah itu jadi na waditu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya tapi ya miro de nu le tarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya ro de nu le tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wae aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngi bakasiwenge lauri pongalla taala naya kia hakika naya sange bakasiweng sitongan lokui atah cuma yeru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswiang angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna
tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat, tapi situnganna angka ilolong ngeri lalenna atutungan linota magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimah ko na naro iya ro pakasiyeng na paturungi pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona nayakia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pakasiyenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tomelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajange eme kata makada we nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu we je kotannya tau maringang ngatin na pasilena rangero sampajange ro agak berat narek ko pak kita tau kutuh enggak makiro tapi ternyata sinin na pakasiyeng na sorong pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak nate ya metodu kedongi na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tau matepak iya ro tau matepak angka mo payasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima syaratna sahada ya baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tahu ya tu salang ya tu ampai syaratna salangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasalang kapere 50 tahun na melo ta masalang ia mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sempajang sahada jolo nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange tamani pangkaukan oke jadi angka tu tau nangga elena salang tapi dena sampajang ia na mancaji perdebatan angka tau pandrita makadah ia nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang ya lena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyona iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mau waji makututomiha nasa nalai repah betul madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosa lopoh iya ternyata kapere iya tapi dakangnya ternyata kapere to pase mi ya sange to pase salam madosa lopoh aga alasanna apa angka ji oko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan kok ada
al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi palawangan na kapere si bawa salenge sempajami betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ka tahu din na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandritay na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw denas sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe mangi tanawanaway gare jadi ya ko ang kataw denas sampajang na yero taw denas sampajang ka makutumi hari kamarepay natako din na jama ya ko din na jama sampajang ita pamakadaki kapere iya tawe berarti itu tahu na melo mas sampajang mesti mas sahada iyo lo apakah pere ini tapi ang kataw pandrita maka datau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pamasampajang idi negara namanaway mi aja na jo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka ko to makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaro si basal langang iya ko mate inateto tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salang pekko ni iya na nampay de na magampang ipudate kapere kung kataw de na sampajang makada pe maknana ya ron nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalilele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka nakalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu itu tahu seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampe makada kaperbuk ya robo eng kapakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan nakapere natutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampajange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ayan naron niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ayan naron nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang yan namanya ka makukuha tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upapahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tingi malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dena mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongang iya tapi ya miro den ulet tarimai maka ramaja nang ka Muhammad musuruh ya roden ulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo bali kampung ko kamput ta maka galak mapuas sekora malangin dena kana sampaja Mayagay runto.
Woi galak pa ma puasa, tapi dia nangka ni runtuk kada. Angka kami masam pajak Juma pinangka. Mak Juma matoi. Na iya ko dena sam pajak perlu napa makadalo mak Juma peko ni. Ya rodena sam pajak perlu makadaki kapere. Berarti na melo lo mak Juma suruh si pasahada si pemang. Itu rajina ya iya na ro tau pandite makada de tau pase mi. Ya sange tau pase salam mado salopo. Na reko nangga mui waji na sabak kutumi. Yo po ko nangga me mamui waji na makutumi mako meroto pase na melo na toba ko yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia tuh sampajang subuh asara letuknya asara dia tuh sampajang subuh maka dapat ko niro iya ro sampajange wadin na yama na surong nga gamay aja mo palobangi tapi tanya na watu na yung jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jame pa subu pura labarang o kopi subu tolay ako mati. Jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang isampajange atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolaywi piko cara na tolay asampajak ko. Ya koloro mo sampaja subuh ko lapor ima kada kadaan kaya sa kadaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mangoloko baitullah tanyana wattunna karena po Allah taala itu iya narota jamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga gan na sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 itaw de na sampajang tolai ni 30 taon engkaro ite pendapat atau pandite kapiki na niya to apa dia na mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah taala maka walizalika halakahum mako mematokuri pancaji dia musik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci dicik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia na yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sa ngepiki pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nakara guru ta kalisi denreng ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang ya harus tas ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakada ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa maso me tu na de panandre tanda dua di pendapat na napai di pau mapagewan itu te kumakada kay kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalay maka do makui ro bate na pahangi na guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pah raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apan sa minola na sa majamanang nya tuliangnya pade panang kanolay jadi makot itu jadi make agama ite makoto baru-baru mak guru agama tay pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi denre na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau materrak la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung mak guru mo manteru magay nasaba aja na to mabela boting paruy lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materlo ko pasay malipelo pa may masapeda panguto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito itu yan ang oto baru po tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan nagan na siulay mon romani sa makara jibisay
Itu jadi makotia ya nang katau baru-baru tuh deh nang katau mak guru agama tapa deh betongan aja mau tanu mak kedua makan tu tali wali wa tak pernah pasalamana tahu oh samangana tuh iya jadi dia tuh nama galing samanga iya mi ro guru naro perlu podang maka dah iya ku pak guru nak guru mu aja mu kada iya mi bacocok podangi maka dah iya dipakai iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi ya rumah kanja ya opo ko maka dia tuliangi salamanang yang baca coy mapagewan itu ta kena tunang ka masigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia na Mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak ko dia gagak jadi iya mi panlingo palampurang kemudian iya ro ibadah maka da ka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori atah kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mun tolaiwi iya ko mu palari pakku iya ko lalam majamu la pakku iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pak aja jik na tetap potopole boleh pansutama di pajik na makanja tato na tetap pesoli ya tahu make itu pada ko pemarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu dia pernah tatek dua mu pinoto nama tahajud masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolani arega motor dia napet tu masih kiri tama masigi dia pernah dia natama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilansuk ba menika tak bere dia na salah tahu make itu cocok nih apa si sambu memang ni napa kata bere